Tini ang norongno campus ke te online payment by school fee rok by ke renani re-admission by ke khainani abono tui ang tini nongno sanai. Pulla no free payment no tangi ready. Moni ulo mo haike nukjaknai. Ang oro tini admission ni fee renai. Select khaji. Tabuk tola thani. Oro tangi ready. Ukeo tangdi. Oro email ID siji. Ngetai address siji. Moni pore peo tangi ready. Oro norok online ti pay ma khainai. Credit card ti phano, debit card ti phano, ATM card ti phano, net banking ti phano, UPI ti phano, just ti phan khaji norok angka oro net banking ti khai nayo. Bank select khaji nini bo bank. Bank select khabe man pore pay now tangi ready. Oro nini user ID by password sindi. Sinbai mani pore login o tangi ready. Tola o thani. Oro tangi ready. Tai waise tangi ripijau di. Nini bank link mobile number o OTP sognai. A OTP sidi oro. Seibai mani ulo tai waise oro tangi ripijau di. Sini payment successful wngkha. Omo ang net banking bai khaima bagise kisaler ma haingo ATM card eba UPI rok bai khe daktino sing thangumo. Sini payment complete wngkha iko norok naimangkha na. Lockdown ni bagai baksa bari admission of khaimia untong khana. Abagai nogo tongte tinga iko mo haike norok eri admission khaima no. Campus ke te iko ang tabu khai ma haike no bo mono nai khai. Asuna ko hingga hambai.